Presiden ba jongkari United States of America Donald Trump lokam bakari US kali hartama kansan ia kari Venezuela dak jengmot badak jengkemu ban kem ya presiden jongkari Venezuela Nicolas Maduro Maduro laong ulasa pengat lagi kendon an baper hapo kari US kum tau Maduro laong kat kum tolong kubor ba ulong uwei unong penslur ban kirok na Venezuela syari US badah kejo kopor laong nakadaw kajung pemlak jongu bantek lakam ia kajung buhai senong kinong Venezuela syakari US bat kumta lakem yu dak supaya jong ke US nakadaw ki kambi ajungu ka attorney general ka USA ka Pam Bondi kalaong bau presiden ka Venezuela Maduro bat kalok jongu ka Celia Flores kin syak bishar ha New York laong bakini kisjur la soba banado usnam arja arpeu la soba lang bagi kambi anjongki ha New York bat menta kilamat Syaupot ka jenge ka yang besar ka US bat kumta kumpan kedau kendiat ka United States of America kalasiat daki piar pentai ya kanong ba Caracas ka Venezuela bat kispai kari US kilakem ia presiden ka Venezuela Maduro bat kalok jongu nakadaw ki kambi anjongki